Istor. Tanzor a logot. Treset ga Jean Bossard. Da roue a logot e plije kalz ar bravigo, ar mein prichius a tout ar pezo lugernus. Beva a rae en un douaren c'hwek ga de sugidi, e traoner menez braz a guel. Pa veze an eol o para ou ar beg ar mene, e veze gwelet ur stum lufrus o lugerni. A viskoaz e veze kontet mojenno, diarben an tanzor a voa kluchet war beg ar mene. Fellout da rae da roue laka de grabanno bihan war an tanzor kevrinus. Chioaz ne fele da logo den bet aventurik eidal. Un hir a veaj arvarus a leun a zangerio, a c'hortoze ne ba fele dei kregigati. Dibabet e voe hildane. Un logo den kalonek a kranei. Vimont de gerhat an tanzor a digasna da roue. Roue de voe dei peadra de zibi. Fourmaj fel just a pluen un erer. Vid an ur vad. A kemer a reas pen an ent. Galoupa da reas Hilda a he da lamoudour, a krapa da reas ouz a reier serz. War an ent e jomas de guzot pa velas ke tanval un erer o nijal a hus dei. Pellar e tremenas e bioud ur strolad moregan e dirhol o c'huitelat. A ben fin e c'herruas Hilda war beg ar mene. Chios e va goloet gad ur goumoul en chiz. Kemer a reas neu i fluen erer hag e c'hiligas nei dosig. Dihuni a reas kerkent a paze a skuit e voe esklerigenet ar mene gad an eol. Sellet a reas tro-dro dei, me chios ne velas na tanzor, na diam an lufrus na pezar an bet. Met ur voest mir, didalvez, o lugerni din dan an eol. Setunen an tanzor? E me Hilda dei e hun dipitet un tammik. A don a reas nen ur menoz dei. Tan dei. Lammat a reas voest mir a yaou. Lisken a reas tizo ar ni forz pegemen war zu traon ar mene. Slalomi a reas etre ar gwepin. En emzila a reas e ribin ou bin. Spluja a reas lamoudour war vourz ar voest mir. Tampir vid an tanzor a jonjas Hilda, ar pez meus kaet zo mil gwech farsusor. Echu.